Lepo pozdravljeni ponovno v mojem podkastu Moč besede, kjer gostim predstavnici gibanja Mater Enklav Srebrenice in Žepe, in sicer predsednico Muniro Subašić in podpredsednico Kado Hotić. Z nami pa je tudi predsednik Združenja žrtev in prič srebreniškega zločina, gospod Murat Tahirović. Dobrodošli. Hvala na poziv. Ob bližajoči se 30-letnici množičnega poboja več kot 8000 muslimanskih dečkov in mož iz Srebrenice in okolice so me obiskali v predsedniški palači. Pogovarjali se bomo o njihovem življenju, po tem nečloveškem in zavržnem genocidu, katerega pričevalci so, in o tem, kako pomembno je ohranjanje spomina na ta grozodejstva, ki se ne bi smela nikoli zgoditi, kaj šele ponoviti. A žal vse. Danes se bom z mojimi gosti pogovarjala v njihovem jeziku, podcast pa bo seveda podnaslovljen s slovenskimi podnapisi. Zahvaljujem se vam seveda za razumevanje. Evo, poštovani, dobrodošli još jedanput u mom podcastu. Minulo je 30 godina od genocida u Srebrenici, u smislu godina puno, ali u smislu bolnog sjećanja, ja vjerujem, malo. Kako se danas nosite i součavate sa traumama koje proizlaze iz tog vremena? Evo, gospođa Munira, najprije Evo ja vas ću da na pitam. početku da pozdravim sve vaše i naše gledaoce. Hvala. Posebno želim da se zahvalim vama što ste nas primili tako. Pa evo, prošlo je 30 godina, još uvijek se mi borimo za istinu i tražimo pravdu. Istinu da pronađemo kosti naše djeci, pravdu da zločinci izađu pred lice pravde. Meni je ubijeno 22 člana moje uže familije, među njima je moj muž, moj sin, najmlađi kojeg sam stvarno najviše na svijetu volila. A ubijena su sva djeca koja su bila u Srebrenici. Ja uvijek kažem da su to sve naša djeca, naši komšije, naši prijatelji, naši drugovi, naše drugarce. I u Srebrenici nisu samo ubijani muslimani, ubijeno je nekoliko Hrvata koji nije bilo i Roma. Znači, ubijani su i djeca, i starci, i starice. Ubijano je sve što nije pripadalo srpskom rodu. Evo, gospođo Kada, kako je bilo u vašoj porodici? Vi ste isto iz Srebrenice, izgubili ste muža i sina, još koliko vaših u porodici? Familiju. Ja sam brojala nekih do 56. Do 56. Ima i bliže i dalje familije. Ali moji petero je najbliži ubijen. Moj sin, muž, 2 brata, od muža brat. I kažem mnogobrojna, uglavnom sve muškarci. Imala sam sretnu porodicu u Srebrenici. Svi smo bili zaposleni. Čerka mi je bila još u srednjoj školi u Tuzli. Rat nas je zadesio nekako iznenada. Nismo vjerovali da će komšije moji nama biti neprijatelji. Kako je to danas, nakon 30 godina? Nakon 30 godina... Kako? Rekli ste komšije, niste mogli vjerovati da neće biti više vaši prijatelji. Kako to danas osjećate? Moji komšija i oni su se razišli većinom. A ono što ima, okreću glavu, nisu oni ništa uradili. Nakon 30 godina teško je još se naći okreće odgovor na to. Nisu krivi, nisu ništa uradili, nije bio genocid. Da li vas to najviše boli? Pa to je bolest koja traje i za njih i za nas. I za narod iz koga su zločinci počinili genocid. Bila bi satisfakcija da prihvate odgovornost, da traže da se izvinu u ime onih koji su činili, da dođe do neke satisfakcije ozdravljenja. I da i ja povjerujem u ostatak koji preživjeli, da mogu im vjerovati. Međutim, danas politika 90. traje, među njima vlada počev iz Srbije, a pogotovo u Republici Srpskoj. Imamo one inicijatore velikosrpskog projekta još i danas. Republika Srpska, što se zove, nažalost, što su je tako nazvali, nagrađen je agresor. To nam je Dayton donio. Da oni žele to odvojiti od Bosne i Hercegovine. Praviti ili samostalnu državu ili je pripojiti Srbiji. Znate, srpski svijet
to je onaj fašistički model. Što nas to boli, što nemamo svrhe povjerovati u bolju budućnost. A gospođa Munira, da i vas pitam, što je vama najviše bolno? Što vas najviše boli 30 godina nakon tog genocida? Pa mene najviše boli što se negira istina. Imamo presude, imamo 7 istina u Bosni i Hercegovini, 3 su političke istine iz 3 naroda, 3 su istorijske. Imamo jednu važnu i pravu istinu, to su činjenice i utvrđivanje u sudovima, znači presude. I mi se borimo da sačuvamo te presude. Boli me najviše kad čujem da se veličaju ratni zločinci, da se negira genocid, da se nekako na neki način djeca truju lažima. Jer ipak kad jednom dijete odrasta uz laž, on postaje ono što su prethodni njegovi radili, to sve. Ali mislim da smo se mi, majke Srebrenice, ipak izdigle iznad svega. Mi smo na neki način pružile ruku povjerenja svim majkama. Znači svim majkama na Balkanu, svim majkama u svijetu. Mi jako dosta sarađujemo, pričamo, govorimo i na neki način pomažemo jedni drugim, ne o nekomu, nego o osuđivanju, o pronalasku masovnih grobnica. Ipak majka je majka i ne može ništa drugo biti. Kad majka jedna sjedi s drugom majkom, nekako druga majka koja je možda njen sin drugčiji ili drugačiji, ona se nekako osjeća tužnijom, drugčijom, stidi se. Ja kao majka nemam čega da se stidim. Uvijek mogu svakoj majki pogledati u oči i mogu uvijek da kažem da je svaka majka majka i da ja nisam veća ni od jedne majke. I jako je teško kad vi znate da je jednoj majci ubijeno dijete, odmah ste automatski ubili jedan dio nje. I valja se boriti s tim, valja preživljavati, valja živjeti sa onim. Ali mislim da je ipak u svemu ovome što se je desilo na Balkanu, da je svijet i Evropa odgovorni. Odgovornost iz razloga toga što i posle 30 godina prihvataju neke laži, neistine, šire i ono. Jer ne možete vi biti političar, raditi nekome nešto što ne treba i nagrađivati ono što ne treba. Ali mislim da ipak mi moramo da se borimo kao majke, kao žene. Ja čestitam ovoj Sloveniji. Srela sam danas 3 vrijedne žene, ministricu vanjskih poslova, predsjednicu parlamenta i vas kao predsjednicu. I nije ni čudo što kod vas vlada dobrota, mada možda vi to nosite, ali ja na odnosu naše i Bosne ipak čestitam ja vam. Hvala vam. Možda mi ne osjetimo to tako kao što vi vidite izvani, ali evo, hvala vam. Gospodin Murat, ja lično još danas čvrsto vjerujem u Ujedinjene nacije. Posebno danas UN predstavlja neki veliki sjajni svetionik, budućnost multilateralizma. Naime, bez multilateralizma nema ni međunarodnih odnosa. To je tako treba da bude. Naime, ali vi nemate lijepe uspomene na UN, posebno ne na plave kacige, nego upravo suprotno. Međunarodna zajednica okrenula vam leđa u ključnom trenutku. Kako vi danas, 30 godina kasnije, gledate na to? Da li imate neke zamjere? Kako živite vi s tim? Pa gledajte, Ujedinjene nacije su formirane nakon Drugog svjetskog rata sa jednim ciljem da spriječe takve ratove, da omoguće svijetu da normalno funkcioniše i okupile se sa tom jednom jako dobrom idejom. Međutim, stvarnost je pokazala nešto suprotno, da ipak velike sile koje jesu u Vijeću sigurnosti, koje na neki način vodi cijeli UN, kreiraju tu politiku i nažalost imali smo mnoge ratove koji su proizveli ogromne gubitke i koji su proizveli razne zločine, uključujući genocid. Ono što je UN imao zadatak u Bosni i Hercegovini, kako ste vi rekli, mi smo ih tada izvali u Bosni i Hercegovini plave kacige, oni svoju misiju, nažalost, nisu ispunili u onom obimu koji su trebali i nisu zaštitili goloruki narod, prije svega Bošnjake, ali bilo je drugih naroda u određenim dijelovima koji su stradali, a nisu imali zaštitu upravo tog UN-a. Znamo svi da je UN, odnosno holandski bataljon ili nizozemski bataljon,
u Srebrenici jednostavno se povukao sa položaja, omogućio ulazak snaga Ratka Mladića, svjestan da će te snage počiniti ogroman zločin. Desilo se to, nažalost, i u Žepi, desilo se i u nekim drugim gradovima. Ne smijemo zaboraviti da je Srebrenica bila zaštićena zona UN-a i da je UN imao obavezu i zadaću da je zaštiti tu populaciju ljudi koji su tu bili. UN naravno ima i svojih pozitivnih strana i ja sam saglasan sa vama da vjerujem UN, da UN može izvući pouke iz onih svojih negativnosti koje je imao. Upravo se to i desilo, formiranje Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju 1993. godine 25. maja. UN je pokazao spremnost da, svjestan činjenice da se na prostoru Balkana dešavaju ogromni zločini, da treba jedna institucija koja će kažnjavati te zločine. Inicijator tog suda je bio predsjednik tada Republike Bosne i Hercegovine Rahmetli Alija Izetbegović. Međutim, UN je to prihvatio, Vijeće sigurnosti je pokrenulo proceduru i formiran je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, koji je kasnije kroz svoj rad postigao zaista enormne rezultate, promijenio je u određenom smislu međunarodno krivično pravo, donio presude, donio dio satisfakcije, kao što Kada reče, žrtvama u Bosni i Hercegovini. I sada kada smo 2009. zajedno sa majkama Srebrenice, Munirom i Kadom, kada smo tražili rješenje, jer je 2015. ako se sjećate, pokrenuta jedna inicijativa za donošenje rezolucije u Vijeću sigurnosti i upravo vetom tog Vijeća sigurnosti nosioca cijelog UN-a je spriječena ta rezolucija, ona nije usvojena. I Munira je imala ideju da pokušamo to riješiti negdje drugo i uspjeli smo kroz Generalnu skupštinu, zahvaljujući generalnom sekretaru, zahvaljujući ambasadorima 84 zemlje koje su bile saglasne. Dakle, UN ima svoju negativnu, ima svoju pozitivnu stranu, ima tu amplitudu rada u svom postojanju od formiranja pa do danas. Što je sasvim i logično, jer ništa nije ravno crti i to je na neki način ti njegovi uspjesi i ti njegovi neuspjesi su sastavni dio naših života. Ali u svakom slučaju na taj UN treba djelovati, treba tražiti od njega rezultate, treba pritiskati i ako mi dozvolite samo još, Slovenija je jedan pozitivan primjer kako se može doći do rezultata, tako i u UN-u, jer je i Slovenija bila sponzor rezolucije Bosne i Hercegovine koja je usvojena 2024. godine, koja je pokazala da UN ipak stoji iza onih svojih rezultata, jer sve presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, one imaju svoj pečat. Međutim, UN, ta politički establishment UN-a je dao taj apostil, taj konačni pečat na te presude, dakle politički pečat. I više niko ne može osporiti te presude. Cilj Srbije i njenih saradnika je bio upravo ne da sruše rezoluciju o genocidu u Srebrenici, već da sruše presude Međunarodnog krivičnog suda. I zato su bili protiv. I zamislite da rezolucija nije prošla, šta bi mi danas imali? Mi bi danas imali haotično stanje. Sa jedne strane imate presude Međunarodnog krivičnog suda koje je formiralo Vijeće sigurnosti UN-a i imate pokušaj usvajanja rezolucije koje nije uspjela zahvaljujući glasovima koji su bili protiv. Zahvaljujući upravo zemljama kao što je vaša zemlja Slovenija i druge, naravno Njemačka, Ruanda i sve ostale, njih 84, mi danas imamo završen proces kada je u pitanju međunarodno pravo, kada je u pitanju pravda i to je veliki uspjeh upravo tog UN-a koji ima svojih grešaka, koji nažalost svi mi pamtimo, pogotovo žrtve genocida u Srebrenici i kojim ne možemo oprostiti, koji ćemo da pamtimo i dalje, ali smo spremni da prihvatimo i ono što oni dobro rade, što znaju da urade dobar posao, da svijet ima saznanje, jer kao što kaže Munira, mi svoje mrtve ne možemo vratiti, ali pouka naših mrtvi mora biti uzor drugima kako se moramo boriti za istinu da bi imali ovo što danas imamo. Gospođa Munira, da li postoji neka razlika o tome kako se govori o genocidu danas i kako se ranije govorilo? Da li mislite da vas ljudi čuju? Da li se sjećanje na ovu tragediju, da li blijedi? Pa evo ja ću kazati što se tiče izvan Bosne i Hercegovine i iz Balkana, da se jako dosta čuje, da su ljudi znaju o onome šta se je desilo, da ljudi poštuju presude,
da su nevladine organizacije s kojim se mi često sretamo, da oni znaju šta se i desilo u Srebrenici, da imamo neko poštovanje od strane tih organizacija, pojedinaca, ljudi, država i svega toga. Nažalost, u Bosni i Hercegovini, tamo gdje je svi, ja opet moram kazati, gdje je Evropa i svijet dodijelili ono mjesto u Srebrenici, to je po prvi put u svijetu da neko bude nagrađen s onim što je uradio neki zločin. A to je da su Republika Srpska tamo u Srebrenici gdje je počinjen genocid, gdje su ubijali našu djecu, gdje su silovali naše curice, gdje su silovali majke, gdje su odvodili djecu u smrt, starce, starice i sve to. I to mjesto Srebrenice nije smjelo nikako ni po koji način da pripadne onima koji su to izvršili. A šta je to? Ali vi ste napravili nešto jako posebno. Gospođa Kađa, ispričali ste mi tu priču. Park spomina, pamćenja. Potočarima. Mezarje što smo formirali. Kako ste to postigli? To je sad u Republici Srpskoj, je li Jeste. tako? Da. Vidite nešto. Gledajući sve strane i stranih zemalja, Ujedinjenih nacija, domaće i u okruženju i Srbije, ako budemo pokopali mrtve koje pronađemo, koje radi ICMP, to je skraćenica međunarodne organizacije koja vrši ekshumacije, identifikacije i koja nam vraća posmrtne ostatke da možemo ukopati. Onda bismo mi ukopali te žrtve širom Bosne i Hercegovine. Teško dokazati da smo imali djecu. Svijet je onako sa sumnjom privata ovu istinu. Jer onaj koji se nije opržio, on ne zna koliko vatra boli kad se opržite. Mi smo bili svjesni tada da nam treba jedno mezarje za sve te žrtve Podrinja. To je samo 95. godina u Potočarima. U mezarju. Imamo mi oko 2000... Zašto Potočari? Tu je vijorila se zastava Ujedinjenih nacija. Tu su nam garantovali opstanak života i imovine. Tadašnji holandski vojnici koji su bili na toj dužnosti Ujedinjenih nacija. I onda smo prevareni. Tu se izvršavao genocid. Tu je mladić sa svojim trupama. Iz ruku nam djecu uzimao. Odvolili su curice male, silovali. U masi ljudi pred očima svijeta. Holandski vojnici su gledali. Oni su sad pod strašnim traumama što to nose u sjećanju. A nisu mogli spriječiti. Njihova komanda im to nije naredila. A ko je komandovao komandom? Možda i sami vrh UN-a, ja ne znam. Ali nek se traži. Gospođa Munira, ja se nadam da neću pitati previše, ali možete nam ispričati kako je bilo to na taj dan kad je počelo? Koliko je to trajalo? 3-7 dana. Kako ste vi to osjećali? Da li to još u vama živi? To nećete nikad zaboraviti, je li tako? Ja s tim spavam, s tim se budim. Sa onim scenama. Pogotovo sad kad gledam Ukrajinu, kad gledam Palestinu. Iste te scene ja sam preživljavala. Samo što sad ima mogućnost da se to može da vidi. A nažalost, mi što smo preživljavali nije moglo da se snima, nije se vidjelo. Baš ovog momenta kad se bliži ova godišnjica naša, uvijek ti dolaze slike, fotografije, sanjaš. Nikad nisi opušten da živiš jednim normalnim životom. Nekad ja imam osjećaj da smo mi sve mrtve, samo još nismo pokopane. Tako se nekad osjetim. Jer naš život, koliko god imamo svrhu da tražimo istinu i da pričamo ovo, toliko je nekakav i težak. Kad pogledate, ja volim kad se ljudi vesele, ja volim kad ljudi pjevaju, ali u mom srcu, u mojoj duši to ne postoji. Ni veselje, ni pjesma, ništa. Ja nekad kažem, mi smo umrli 95. godine. Ali niste. Ali nismo, ja sam zadovoljna da ste tu i da govorite o tome. Mi pričamo, mi govorimo, mi smo svjedočile pred raznim sudovima, mi smo je pisale, iznosile svoju istinu. Nikad nismo želeli da neko pati zbog nas.
jer znamo šta je patnja. Nego smo želeli da oni koji su činili zločin i genocid neka budu kažnjeni. To je naš bio cilj i da pronađemo kosti naše djece, da ih dostojanstveno ukopamo. Jer kolika je god razlika između živog čovjeka i mrtvog, veća je razlika između mrtvog i nestalog. Jer svaki čovjek koji živi kad umre ima pravo na svoje obilježje, da je živio, da je postojao. A oni koji se ne pronađu, oni neće se moći ni dokazati ni da su živjeli, ni da su bili. Zato smo mi odlučili da pravimo te nišane, da napišemo svakom čovjeku svoje ime i prezime i da to bude jedan dio našeg projekta koji će vjerovatno trajati 1 godinu, 2. To ćemo raditi. Radit ćemo stup srama, to ćemo raditi. Ali nešto što nam je želja, ali to ćemo kad budemo radili morati zamoliti prijatelje čitavog svijeta da nam pomognu da uradimo jedan muzej majki. Ali muzej majki ne samo Bosne i Hercegovine, ne samo majki iz Srebrenice, nego muzej majki simbola čitavog svijeta. Šta je majka? Šta znači majka? To će biti jedan lijepi muzej. I to ćemo pokušati da uradimo sa velikim brojem nevladinih organizacija i tu. Da nekako prikažemo da je majka najvažnija na svijetu. I to je točno. Gospodin Murat, zašto ste se vi pridružili ovom, ja mogu slobodno reći da je to pokret. Gdje ste vi bili tad kad se desio genocid u Srebrenici? Ja sam inače iz Bosanske krajine, konkretno iz Cazina. Bio sam pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Zarobljen sam kao teško ranjen pripadnik armije. Proveo sam u logoru 59 dana bez liječničke pomoći, bez hrane, bez ičega. 59 dana mojih najtežih u životu. I nakon toga sam krenuo u jednu, ajde tako kažem, borbu tražeći istinu, tražeći pravdu. Spontano sam upoznao prvo 2004. godine jednog gromadu čovjeka, to je Mark Harmon, tužioc iz Haškog tribunala, koji je na neki način meni dao određene smjernice u svojoj borbi. On je tad vodio slučaj Biljane Plavšić. Kasnije sam upoznao također jednu gromadu čovjeka Amira Ahmića, oficira za vezu, bošnjačkog oficira za vezu pri Haškom tribunalu, sa kojim sam također krenuo u popriličan rad oko traženja istine, traženja pravde. A nakon toga sam upoznao Muniru Subašić i Kadu Hotić na jednoj konferenciji koju smo organizovali i od tada kreće jedna naša zajednička borba i moram priznati da sa majkama svaki dan učim. Na svakom sastanku, pripremi sastanka, vi dobijete nešto i ostanete bez teksta. Otkud im tolika snaga, moć, ideja i poslije tolike borbe i upornosti, padova, uspona, uspjeha, neuspjeha u toj borbi, raznih podbacivanja, raznih smicalica koje dolaze sa svih strana. Jer znate, mi se borimo protiv jedne pošasti koja se zove negator. Jedna pošast koju moramo zajednički poraziti i vi ovdje u Evropi, vi ovdje u Sloveniji i mi u Bosni i Hercegovini. Jer je neshvatljivo da vi imate predsjednika jedne države, Srbije konkretno Vučića, koji naglas govori da u Srebrenici nije počinjen genocid usprkos svim rezolucijama, usprkos svim presudama međunarodnih sudova. I to je onaj naš cilj, da spriječimo takve osobe. Ne smijemo zaboraviti da je taj čovjek 90-ih sudjelovao u ratu u Bosni i Hercegovini, odnosno u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Ne smijemo zaboraviti njegove famozne riječi 95. godine da za jednog ubijenog Srbina da će on ubiti 100 muslimana. Dakle, to je čovjek koji je i dalje predsjednik Srbije i mi moramo sve uložiti da takve ljude ne imamo na čelu. Srbija je jaka zemlja, Srbija je izuzetno dobar narod sa velikim mogućnostima i možda je ovo malo i politički, ali ja velike nade polažem u ovu mladu generaciju studenata koja je krenula u jednu neizvjesnost, u jednu iskrenu borbu da promijeni Srbiju i to je, ja mislim, jedan put koji će u cijelosti ozdraviti cijeli Balkan i to je ono zašto smatram da ima nade za svi u nas, jer sa ovakvom Srbijom, nažalost, svi u nas vuče ka dole, a nikako da izađemo na površinu. Gospođa Kada, kako vi vidite Srebrenicu danas? Da li idete još tamo? Mislim, ja kad gledam snimke, nisam još bila tamo. Ići ću ja 11.7. na obletnicu, na komemoraciju. Da. Ali vidi se da izgleda kao neki grad duhova. Vidite li vi ikakvu mogućnost da to mjesto ponovo
zaživi. Nažalost, politika koja je dovela da Srebrenica bude grad duhova, oproste mi na promuklost, još uvijek ne dozvoljava da se obnovi Srebrenica. Srebrenica je bila jak industrijski grad, po standardu 4. općina u Bosni i Hercegovini. Imala je šumska bogatstva, rudna bogatstva, vodu, sve od industrije se živjelo. Međutim, danas toga nema više. Da to je sve razoreno. Rat je odnio poljoprivredu, stočni fond, šumski, razorio mogućnosti rada fabrike. Ondje gdje je Mezarje sad, ondje je industrija bila. Nekoliko fabrika, zapošljavali su oko 3000 ljudi na tom prostoru. Rudnik Sase. Sve je to voda Guber vrijedna zlata. Ona teče u rijeku, odlazi u Drinu. Politika koju Dodik vodi, ovo moram pomenuti njega, jer i njegove pristalice, ne dozvoljava razvoj. Jer imamo djecu koja su bili bebe tada, koja su preživjela, sad su odrasli ljudi školovani. Oni bi se vratili, ostalo im babovina od njihovi očeva imanja. Oni bi to obnovili, zaposli se u tim fabrikama. Međutim, toga nema. I oni su širom svijeta, najčešće Njemačka, Holandija, Švicarska, pa i Amerika. To je etničko do kraja čišćenje. To je politika ratna još uvijek. Još uvijek se nije svijet osvijestio da je ta politika razorna na Balkanu. A ta politika može da prouzrokuje još gore. Ovaj svijet ako se revoltira, ova omladina, ako ne budu bili zadovoljni po stranim zemljama, a nije nikad čovjek. Čovjek bez svoje države je ko siroče bez majke. Točno. Vi ste sad govorili o mladima, pa da vas pitam, gospođo Munira, da li mlade djevojke i dječaci koji nemaju takvo strašno lično iskustvo zanima vaše poslanje? Hoće li neko nastaviti sve to kad vas neće više biti? Mi svi smo na tom putu, jel? To nam je suština života. Kako mladi gledaju? Da vam kažem da hoće. Djeca znaju i djeca nikad neće zaboraviti ono što se i dešavalo njihovim očevima, dedovima i to sve. Ne, djeca su naša posebna. Naša djeca su odgajana bez osvete, bez mržnje. Zamislite, nijedno dijete nije napravilo nikakvu osvetu. To je stvarno nešto posebno. Kad pogledam moja, na primjer, unuka... To je vaša baština, često puta moja unuka kaže, došla nam je jedna djevojčica, vratila se ona u Sarajevo, pa njen, što je slatka, što je lijepa. Nano, rekao, kako se zove? Ma nisam je pitala, šta ću je pitati? Su uvijek rekla, prvo sine, razlike su dobre, podjele nisu. Prvo vidi je li dobra ili nije dobra, pa onda pitaj kako se zove. A ja sam onako slučajno pitala. Posle sam saznala da je to jedna djevojčica koja se vratila sa svojom majkom. Imali su problema u Republici Srpskoj jer nisu se slagali sa onim što je tako. I njena je majka na jednom zboru rekla da ona zna da su ubijani muslimani, da su ovo ono i oni su njoj zabranili protiv došla. Tako se te curce uklopile, na primjer, ta djevojčica se druži sa mojom unukom. Srpkinja je ta djevojčica. Srpkinja, jeste. I ja sam na to ponosna. Ja uvijek kažem da moja unučadi, ako Bog da, imaće prijatelje i Srbe i Hrvate i Rome i Jevreje i muslimane i sve. Tako bi trebalo biti. I onda ću ja biti sretna nana, lahko ću umrijeti. A naše unuke, Boga mi, dosta nam pomažu. Pomažu nam i sa strane. Meni je dovoljno da mene zovnu i da kažu, teta Munira, jesi li se umorila, kako si trebalo da dođem da ti nešto pomognem. To je ona veličina i to je ono što smo mi našu djecu odgojili. Ne da mrze, nego da pamte i da budu bolji od onih koji su počinili, njima nanijeli bol ili njihovim najmilijima. Ja. I to smo i uspjeli, hvala Bogu. Gospođo Kada, svi uvijek kažemo, pogotovo u politici, često čujete tu rečenicu, mislim, trebamo gledati u budućnost. Kao što vjerovatno znate, pomirenje je i veoma važna tema kod nas u Sloveniji. A kako napreduju ti napori za pomirenje u BiH? Tu imam samo jedan citat, ako dozvolite. Jedan mladić koji se nije ni rodio kada se desio genocid rekao je: oprostiti možemo,
zaboraviti ne možemo. Šta biste mu rekli? Šta biste rekli mladim ljudima u Bosni i Hercegovini? Da li vi osobno možete oprostiti? Znam da nećete nikad zaboraviti. Vidite, to je jako komplikovano pitanje. To je, komplikovan je odgovor. Ja se posvađam, neka smo u našem radu. Da. Ali mi se uvijek pomirimo. Nismo nikada ne govorimo. Jer to su razmirice koje ja mogu da prevaziđem. I ona isto tako. Ali, vidite nešto. Treba u tom narodu, od kojih sam ja doživjela tu patnju, da se stvori uslov za povjerenje. Toga nema. A toga ne nema. Samo u Bosni i Hercegovini. Da. Kako da vjerujem? Da oprostim, hoću biti budala, ja biti naivna toliko. Moj sin je ubijen, raskomadan bagerima. Ni tijelo cijelo nije, 2 kosti sam ukopala od noge. Zašto? I da sad ja kažem, opraštam. Ja njegov život nemam pravo oprostiti, jer to je njegovo vlasništvo, njegov život. On nije u stanju da oprosti. A moju bol mogu da smirim ako se stvori povjerenje u drugim ljudima koji su mi, iz kojih je došlo zlo. Koji kaže osuđujemo naše zločince, distanciramo se od njih. Mladić i Karadžić i ini političari koji vode tu prljavu politiku. Oni nam ne trebaju, mijenjat ćemo svijet. S takima mogu. Ali to je još na dugom štapu. Ja imam isto moju unuku na univerzalnom, internacionalnom fakultetu. Ona se susreće sa raznim ljudima. Nekad se suprotstavi sa mnom. Ona hoće da bude ono. Ja kažem, sine, ima jedna stvar što Nana ne može. Bićeš nekad majka. Rekla sam. Pa razmisli. Da li bi mogla? Neću zločincu oprostiti život mog sina. A nemam pravo ni da oprostim. To je njegov život. Ali tražim mogućnost da stvorimo povjerenje. Samo povjerenje nam može dati ovaj put u bolju budućnost. Da moja unučati, koju imam od ćerke, i da mogu vjerovati drugima, da se međusobno slažu i da nastave život u Bosni i Hercegovini. I da imaju svoju državu, da je niko ne otima i ne komada. Još uvijek je komadaju. Još uvijek su one zvijeri koji su bile 90-ih zinule da iskomadaju. Još uvijek kažu da kada nije potrebna na kugli zemaljskoj. I kade. I muje. A onda se ja nekad zainatim. Znate šta? Ima ona pjesma, a što mi to ne dođeš da me kući povedeš. Ja sad kažem, a što mi mujo ne dođeš. Kažeš, nije tako? Rekao što mi to učetnike. Sad se ja inatim. Ali volila bi da steknem povjerenje pa da nam opet bude lijepo. Da. Nije taj narod loš. Loša politika. Međunarodna zajednica. Nikad nije narod u cjelini loš. To trebamo svi znati. Nije narod loš. Nemoguće. Treba taj međunarodna politika da utiče da se mijenja ta politika. Ratno-huškačka, fašistička. Nema zemlje u kojoj samo jedan narod živi. Ja sam htjela da kažem, često puta kaže pomirenje, ali ne znam s kim da se pomirimo. Mi još nikad nismo doživjeli da neko kaže meni je žao što vam se i desilo. Ja se izvinjam u ime nekoga ili nečega. Znači, mi nismo još dobili osobe koje žele da prihvate istinu i da kažu to je neko uradio naše ime, hoćete li nam oprostiti? Ne znam kome da oprostimo. Da li mi same da kažemo, mi opraštamo nebu ili zemlji, ali ne postoje ti ljudi koji traže od nas oprost. Još se nisu rodili. Još se nije u Bosni rodio Vili Brandt. Pa da traži neko i da kaže uradili su u ime nas i ovo jedno. To je ono nešto što čovjeka boli, što je nekako, sve se bojim umrijeću, a neću doživiti da obični ljudi, ja neću sad da kažem neki ljudi koji pripadaju normale, da imaju pravo da se jasno izglase. Znaju oni šta je se desilo, ali kakva je politika gdje vlada još mrak, ne mogu ni da kažu ono što osjećaju i što misle. To je žalosno. Evo za kraj, još da vas, gospodin Murat, pitam, koju biste vi slali poruku svjetskim liderima koji imaju moć da zaustave
ili utiču na to da prestane pat na ljudi, recimo danas u Gazi, u Ukrajini i drugdje u svijetu. Kako vi danas vidite odgovornost međunarodne zajednice? Nije lako pitanje, znam. Da. Je vrlo teško pitanje. Znate, trebalo bi mi nekoliko dana da razmislim i opet je upitno da li bi imao pravi odgovor. Možda kada bi svjetski lideri bili takvi kao vi i vaše kolegice, možda svjetsku politiku treba lagano prepustiti ženama. I da to kaže muškarac. Hvala vam. Nema na čemu. Ja se puno družim sa majkama i puno sam naučio da žene zaista su puno sposobnije od nas. Mi možda jesmo fizički jači, ali to je sve što imamo. Sve drugo je ipak na strani žene. Tako da možda je to neka budućnost, jer vidimo i po vama i po vašim kolegicama da je to snaga i moć. Vidjeli smo na kraju krajeva i kada je Merkel bila predsjednica jedne moćne evropske zemlje, da se stvari pomjeraju i da imamo rezultate. Ali u suštini mislim da ta prepotentnost kod lidera se mora prevazići. Moramo malo razmišljati o običnom čovjeku kako je njemu. Jer nikada se lideri nisu kao nekada u istoriji sa onim mačevima našli na nekoj livadi pa riješili problem, već šalju djecu, tuđu djecu u ratove. Tako da to bi možda bila poruka. Spustite se malo na nivo običnog čovjeka, razmislite malo kako je njemu kada mora svoje dijete poslati u rat. A vi svoje sigurno nećete. Ne mogu zamisliti. Kao majka ne mogu. Ja zaista nemam na to pitanje vaše odgovore. Ali nemamo ni pravo da šutimo. Moramo da se borimo, moramo da tražimo bolje sutra. Ne samo za nas, nego za našu djecu, za budućnost, da djeca budu sretnija, veselija i da imaju bolju budućnost. Dužnost nam je da im omogućimo da budu sretni. Evo, spoštovani in spoštovani, vi trije ste življenje posvetili temu, da se tragedija Srebrenice ne bi pozabila, da bi kot trpek opomin ostala pred očmi človeštva, da bi nas to temno poglavje naučilo, kako hitro se lahko sovraštvo, nacionalizem in brezbrižnost prelevijo v genocid. Ja vam zahvaljujem, što ste bili moji gosti. In spoštovani, Srebrenica nas nedvomno kliče k odgovornosti. Iz tega neizmernega trpljenja smo vsi dolžni izluščiti lekcijo, da mir, strpnost in spoštovanje dostojanstva vsakega človeka niso samoumevni, temveč jih moramo vsak dan zavestno graditi in varovati. In to čisto vsak od nas. Spomin na Srebrenico torej ni samo žalovanje, temveč je naša obveza. Ja, izreči stavek nikoli več, ga bom, nikoli več, bi si želela. Žal nas zgodovina ni naučila dovolj, tako kaže, ampak vseeno, še enkrat, hvala za pogovor in vso srečo pri nadaljnem delu in se vidimo v Potočarima na obletnico. Bog će dat. Hvala. Hvala lijepa.